ponedjeljka od poladnja do Višnjičeva i Moroviću možuše vracic ženi so zdecmi i starši osobi okrem chorih i hevtih, ktorí pod medicinsku kontrolu i nad patranjom. Všetky vlastníky hižo, ktorí neboli pod vodu poplavení, že by na jutre ráno od 6:30 zo Zmoroviću prišli do Jameny pre pririchtovanie obiscoch kolo dezinfekciji. Voda u tih 3 valaloch nie zachasnovanie, ale obezpečení potrební cisterny. Vracanie životinjov do Moroviću i Višnjičeva bude dopuštené po dostavanju analízy vody za pic i hasnovanje u tih valalskih vodovodoch. Včera do Jameny pušteni 175 robotno sposobni osobi, že by namireli statok, co prežil i pririhtali obisca, co nje pod vodu za vracanje. Jamena išće všekolo 65% pod vodu, a zo zvalalu odnješeni 3 kontejneri podavenog ostatku. Rika Sava opada, a studva i Bosud miruju. Ta za dzeň 2 počne i prelivanje vody zo Bosutu do Savi, jak ocenjeli fachovci Vojvodina vodoch.